кеңиир экен жайлоо жагы делечи. Карсыз койдорду жайып койду. Үстүрөгө ар жактарга чыгып алса дейчи. Маза экен жайып кеткен. Маза экен. Нету, дейт сразу. Нет. Сразу меня нету. Geldik. Ziyagül'dür Nur. Ziyagül mü lan Ziyagül? Ne bu Ziyagül mü? Siyara mı? Siyara cengen mi? Такой запах. İşte çıktalı ol bakın böyle mananın üstün kısmına bak. Ziyagül. Да ягоды есть. Krasata. Ulanlar Kırgızistan'ın üstünde koz ellerine sultan öyle yürüyorsan. Şu keremet. Bakın. Pagoda da ayvay sonun. Kanday Mari. Круто. Kızlar yerde yaşladı. Köpelekler. Kekilikler sayılır. Telefon. Ulan lihat tuh, lihat aneh suasana. Uzakta görüşlerine şaşırdım. Son neşeye bakayım, yaklaşık çekip tanımam dedi. Bu miyata çista gördüğün yata bunu suya salıp, limon koşup bana şire daha. Limon koşup içine şire koysa adır asıl açık anlatıp niyat neye badadı. Oşunda yolu dayavay sonu oldu. Yani reçkanın jetmen aldık, gelinen. Anlıktan, şuna katana da o, jön gitti, niyata terk ettiler. Kışkınlardı. Такой приятный запах. Сладкий марь. Корсан? Понюхай. Onu kimserler, kimserler uzaktan. Мама Fransız gülü o degендей ғой. Fransız gülü. Ama sen de artık çıkıyorsun. Çıkayım mı? Куда? Где он? А, вон там. Да. Мам, не трогайте. Мы готовим там принцесс. Да, все. Держи сама. Да, видеосын ошону тартпай келинчек. Это что за заблудившийся панда ты? Идет дождь. I miss you.
Ак жамгыр жаап кирди. Канча ашкын тердиң? Канча ашкын тердиң? Это видео. Bir koy bile geliriz başa şirik. Kurdak günden ağlamaz. Mom, you can't. Где снимает? Susadım öyle de. Ya bu. Aslanım. Çayım tutma. Bak çek. Bak Cemile oldu. Мынакей туугандар, бул жанагы поезд жамп деп бул жерден секиргемин кышындасы. Ошол жер. Ой, блин. Так страшно. Коркунучтуу. Бар, коркотчат. Коркотчат, коркоктор. Son mükün? Sekret bilen yarışıl жерден, тугандар. Алды ушундай бийик. Бул жерден секиргендерди карап отурушат. Son жер бекен. Тугандар, бул эме ЧУНКУРЧАК деген жерде жүрөбүз. Алайдын тоолорунан келип алып, шаарга бир аз көнө албай кайра тоого чыккым келген үчүн дагы келдик тоого. Бул жакта аябай кооз, негизи Чүй областына жерлерди аябай кеңири берген экен. Суктанып бүтө албай атабыз, мына карасаңыздар.
Природа аябай сонун, погода сонун. Булуттар бар, жамгыр жайын деп турат, күн тийип турат бир эле мезгилде. Баары жакшы. Ошол жакшы эс алуу баарыңыздарды ушинтип тоолорго чыгып эс алып жүрүшүңөрдү каалайм. Анда эмесе көрүшкөнчө.